Грамматик дерсіміздің мевзусы хаберлік аффикслері. Хаберлік аффикслері хабернен бағлы. Хабер бұл жүмленің баш азаларындан бірі. Ondan gayrı baş azası bu mübteda. Sonda başka cümle azaları ayrıcı, tamamlayıcı ve al. Biz onlarını hatırladık. Haberlik affikslerini daha yaxşı anlamak için. Çünkü bazı adamlar haberlik sözünü eşitip haber novost tercümesini hatırlayırlar ve haberlik affikslerini böyle anlatarlar. Cümlede yani bir şey haber aytılsa, şu cümlede haberlik affiksleri işletilir. Ama bu yanlış anlatuf. Çünkü yani fikir, bir de bir haber her cümlede var. Zaten cümle yani bir şey söylemek için dizilir. Haber sözünün Kırım Tatar tilinde daha bir manası var, сказуемая. Haberlik affiksleri isimlerge ve isimleşken sözlerge koşulalar. Eğer bu sözler cümlede haber vazifesini becerseler. Bu nasıl haberler? Onlar isim, sıfat, sayı, zamir ve başka söz çeşitlerinden ifadelenirler. Onlarga isim haber deyirler. Misal, Mehmet ekimdir. Mehmet sözü cümlede mübteda, ekim haber ve ona dir haberlik afiksi koşula. İsim haberler böyle söz çeşitlerinden ifadelenir. İsimnen, isim существительное, ilim akıl çokrağıdır. Mında haber çokrağıdır. Tapkan ana değil, bakkan anadır. Anadır, haber. Sıfatnen, sıfat прилагательное. Til yarası bıçak yarasından muşkuldür. Muşkuldür, haber. Sayının, sayı числительное. Beşke beş koşsan ondur. Ondur, haber. Zamirnen, zamir местоимение. Evde kişi tek menim. Menim, haber. Zarfnen, zarf, наречие. Ok sözge akıl öğretken çok, ötmek bergen azdır. Azdır, haber. İsim fiilnen. İsim fiil, gлагольное имя. İlim kazanmak, taş kemirmek demektir. Demektir, haber. Ve başka söz çeşitlerinden isim haberler ifadelenebilir. Nasıl mana bildirir isim haberler? Subjekt kim olganını, men ekimim, sen ekimsin, o ekimdir. Biz ekimmiz, siz ekimsiz, olar ekimdir. Subjekt nasıl olganını, men akıllım, sen akıllısın, o akıllıdır. Biz akıllımız, siz akıllısız, olar akıllıdır. Subjekt kayda olganını, men işteyim, sen iştesin, o iştedir. Biz işteyimiz, siz iştesiz, olar iştedir. Demek, haberlik affiksleri bular. Birinci şahısta mübteda men közde tutulsa, m, im. İkinci şahısta mübteda sen közde tutulsa, sın, sin. Üçüncü şahısta mübteda o közde tutulsa, dır, dir, tır, tir. Haberlik affiksleri. Çoklukta. Birinci şahısta mız, miz. İkinci şahısta siz, siz ya da sınız, siniz. Üçüncü şahısta tır, tir, dır, dir. Lar, ler affiksleri çoklukta koşulabilir. Haberlik affiksleri mülkiyet affikslerine oşaylar ama onlarını fark etmek gerek. Haberlik affiksleri urgusuz, mülkiyet affiksleri urgulu. Biz hocalarımız, bu haberlik affiksi. Bizim hocalarımız, mülkiyet affiksi. Haberlik affikslerinde dudaklı sözcükler olmay, mülkiyet affikslerinde olabilir.
Мен сенің достым. Хаберлік аффиксы. О менің достым. Мүлкиет аффиксы. Хаберлік аффикслері жүмледе хаберге қошыла, мүлкиет аффикслері әранге жүмле азасына қошыла біле. Сізге мен қардашым. Қардашым бұ хабер ве хаберлік аффиксы. Қардашым университетні бітірді. Қардашым мүлкиет аффиксы. Қардашым жүмледе мүптеда. Хаберлік аффикслері мүлкиет аффикслерінден сон қошыла біле. Сіз менің қардашымсыңыз. Бұл мүлкиет аффиксы, сыңыз хаберлік аффиксы. Мүлкиет аффикслері хаберлік аффикслерден сон қошылмай. Хаберлік аффикслері ве дәрежеліклер. Дәрежеліклер частицы. Хаберлік аффикслеріні дәрежеліклерден айырмақ керек. Дыр, дир, тыр, тир дәрежеліклері сөзлерге қошылалар ве шөбеленув манасыны берелер. Мисал, сенде уфақ пара бар ма? Бардыр, білмейм. Аған даға баражақ ма? Хаберім yok, баражақтыр. Текрарлайық. Демек, хаберлік аффикслері олған хаберлер не білдірелер? Субъект ким олғаныны. Да насыл манасыны білдірелер. Субъект қайда олғаныны. Мен құруджым, сен құруджысын, о құруджыдыр. Мұнда хаберлік аффикслері ве хабер не білдірелер? Субъект ким олғаныны. Ана мераметлідір, сен баба пек жиддейсін. Мен балам, мен зевқлым. Хаберлік аффикслері ве хабер не білдіре? Субъект насыл олғаныны. Енді вазифе. Бұл тексте хаберлік аффикслеріні тапыныз. Cevabı böyle olmak gerek. Ayvandır, uzundur, balabandır, öyledir, büyüktür, çoktur. Bu haberler isimleşken sözlerinin ifadelenген haberler ve onlarda haberlik affiksleri бар. Dikkatiniz için sağ olunuz.